Esteem member kasih autonomous council beripek kepala tengkar ba sebelang walba awanra ikmang tengkar ke balai benai yang ke council ke bakot sekelai pusan krul so pusau laksan san hajar dos pak tengkar ni ke mak tengkar kalau nam talai benai jong yayong jemang bar ujeleu mentau snem nak benta ban penlut yagi don kam jong ke council hawanra ikning mak tengkar ba sebelang walong ba ni ke mak tengkar nam talai benai kalau nam taban sewi ke tulop ke nong trai ke bai bam temen ke nong trai bat kumju yaki jidon kam jong ke council hakani ke matengka lamang prakrus san pu alak alpunai haja san spa san pau nam ka general administration department kan nyolang ropusan haja kanai spa sipau nam ka law department akro ropusan lap kat lai pra haja lai spa san pau nam ka revenue budget bat finance department akro san penyolak san haja sospa nyo pau nam ka forest department sikrul nyo pulak san fu haja knai spa lai pau nam ta ka administrative of justice and judicial department akrul alpenyolak rusan haja sopo tengka nam ta ka legislative department lailak prapenyo haja rus pa sopo nam ta ka education department kasan krul prapu alak knai pulai haja knai spa sopo nam ta ka civil works and development department but sikrul rupenyo haja kanru siklun rupenyolak kanru haja nyospa nyopau nam tak enforcement scheme for protection of tribal land and interest department. Ngilatip pagkasama ito ay kampo sa executive committee kabalim. Malapod no hadiin ka cinta kumar. Yaki dikot sa council hake election kabalan si election. Hindi po bawa sinang mangtukan sa sinang arajar artisang arajar artisan. Kan budno akalay kwentri kurber arajar artisan. Kumbah long mentah executive committee kampatlah orang-orang sekali. Ya kamang tengka kapapura sinang arajar artisan arajar artisan. Namar kecil kumet cukup buat. Bagi yang mentah ini lapan fed ya kamang tengka kapalay benar. Kau kapan sedang syuting beraya yong arajar artisan. Hadu lai potret beraya jauh arajar artisan. Ya kamang tengka kapapura sinang arajar artisan arajar artisan. On someone run akas insyong dawa kabarwa. Syukunor berang executive committee ka ang notes banyo i bakit ay kajiin mo ng tulong kanong muna ko ya kajat nyo banwan ra ya kasasyan adal o bet kapalar kap kat kong kritis nisyal sa India baki ay kimakatpang sa kajat nyo jumi kinen kinsa lampan o executive committee katlang banwan ra ya kontrekam patmay mantengka ban penha ban tray kat kung bajingnya coba keluar ya kabangingin sila mohon salah pandai pelia agane kesamui mereka makan sinkia kini pelia ban pendap di kamera jika idol kami atau sakit syukuron kani kecimang tengka penurut balai balai kamang tengka nak beta barok tenat mereka juga council kalong ini keran nomor penengkong BD General Administration Department kalau Rakror Sanpu Arwat Arpungai Jar Sans Pasal Hau Keran nomor A BD Bekalon Department Hanyulang Riu Sanajar Nais Pasal Keran nomor Balai BD Revenue Budget Finance Department Arklor Riu Sanlat Lai Praja Nais Pasal Hau Keran nomor Sal BD Forest Department kalau Arlo San Penyelak San Hajar South Banyak Buka Keran nomor San BD Administration of Justice and Judicial Department kalau Shigrur Nyumpulak San Arajar Nais Banyak Buka Keran nomor Rio BD Legislative Department kalau Arklor Lak Rio Sanajar Sopoka Keran nomor Nyau BD Education Department
kan long laila na punya baca udi rumah satu juga kerana makna beda civil war di development department kan long haksan keluar Trump arlak dai fajar dai sepak satu juga kerana makna mereka enforcement scheme for protection of tribal land and interest kalau shikor Rio punya kan Rio jar punya uspa punya kau pada bagian kelomang yang total cuma kini parok kapalamang kalau like san klor sam salak san sanajar Rio uspa bukan habashim kelomang keluar ke jingan juga apa kini kilai benar kalau habasiu yang turut cuma council di observe inong bisa inong tray dengan rekam fair bentukku ya kinong tray di bersong hat juga council bat kibai kikam kibom lakyar haga baknya ya kesensya pada jong council syukur rom syuawan tukut no ya kini kecingkren cuna na kerpat ya burom cuki bakin simha lambu ya kini kecingman tukang buat kaum baca kabalai naik mat kajian bahkan simha mencuri kecingman teka penuh nah kapan kecingin cingbian akaban pentulon di kam cukup council kabalong bano live sunflower sau saulak san hajar news parika sasisir pat naik play di syukron menurut sa bagi borok di hot jangan ini resiko Resiko.